kubigeza sinzi n'ukubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana sinzi uko ubigenza sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana sinzi uko ubigenza sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana sinzi uko ubigenza sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana biratungana hari ukuntu bikora iyo utegetse biratungana ntakikunanira 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 icyo nzi nuko iyo utegetse
amashyi menshi ku Mana yacu. Abaririmbyi Imana baha umugisha, ushobora kwicara. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Imana baha umugisha abo yashoboje guterana uyu mugoroba. Ni umugisha kandi n'iby'agaciro. It is a blessing and something valuable Guterana kwera. to attend the holy convocation. Haleluya. Hallelujah. Hari igihe umuntu aterana mu buryo busanzwe You may usually attend holy convocations, ariko agataha atahanye ibidasanzwe. but go home with extraordinary things. Haleluya. Hallelujah. Amateraniro buri gihe aba adasanzwe Let me say that every service is special kubera ko uyu munsi ni umunsi Imana yaremye because this is a day that God has made, kugira ngo tuwishimiremo tuwunezererwemo. that we may rejoice and be glad in it. Ibihe tugirira mu nzu y'Imana uyu munsi The moments that we spend in the house of God today, ntabwo byagereranywa n'iby'ejo hashize. they cannot be compared to welcome the whole assembly. Mwicare mugubwe neza. Sit and be well. Dusome ijambo ry'Imana muri Luka ibice 10 umurongo wa 19. Let us read the word of God written in the good gospel written by Luke, chapter 10, verse 19, Hanyuma tuze gusenga. and then pray. Tuba twiriwe ahantu henshi hatandukanye. We spent our time in different places, Twiyirije, uyu ni umunsi wo kwiyiriza w'itorero nk'uko tubizi. and we are fasting because this is a day of fasting for the whole church. Hari igihe twiyiriza ntitubone umwanya wo kwinginga Imana, wo gusenga Imana. We may fast but do not get time to supplicate to God, to present our requests to God. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hanyuma dusenge. We are going to read the word of God and then pray. Tubwire Imana yuko tuyishaka, tuyikeneye, dukeneye izindi mbaraga n'andi mavuta mashya. And we will tell God that our hearts are seeking Him, that we need new power, we need new anointing. Luka 10:19 haranditse ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Amen. Amen. Ababyumvise tuvuge ngo amen. Those who have understood, let us say Cyane amen. amen. Let us say amen loudly. Iyo umuntu yakiriye Kristo When someone has received Christ Jesus agashaka mu maso y'Imana, and he seeks the face of God, ahabwa ubutware. he receives authority. Ubutware ni ikintu cyangombwa. Authority is something crucial. Impamvu buriya umuntu ahagarara, umupolisi ahagarara muri feruje akabwira imodoka ngo zihagarare, The reason why a policeman may stop cars, ni ubutware aba yarahawe n'igihugu. it is because of the power he has been given by the authority or the country. Ashatse yabwira imodoka imwe ngo nikomeze, indi nihagarare, kubera ko afite ubutware. He may tell one driver to continue and stop another one because he has that power. Yesu nawe aratubwira rero ngo dubahaye ubutware And Jesus is telling us, you have been given authority bwo kujya mukandagira inzoka. to tread on serpents. Inzoka ni Satani The serpents represent Satan na sikoropiyo and aribo scorpions, badayimoni, which are demonic spirits. n'imbaraga z'umwanzi zose. And over all the power of the enemy, N'imbaraga z'umwanzi zose, vuga ngo zose. over all the power of the enemy, all, N'imbaraga z'umwanzi, over imbaraga all the power, z'umwanzi zose, over all the power of the enemy. kandi nta kizagira icyo kibatwara rwose. And nothing shall hurt you. Ari ngiye mwebwe navuga ngo amen. If I were you, I would say amen. Haleluya. Hallelujah. Rero tugiye gukoresha ubwo butware. We are going to use that authority, Ikintu gituma tutagira ubwo butware ni icyaha. and sin can stop us from having that authority. Hananiza niyo umuntu yakoze icyaha adashobora guhagarara hano imbere ngo ahagarare yemye. When you have committed a sin, you can't stand upright here. Ni nako iyo umuntu ari mu byaha adashobora kugira ubutware bwo gutegeka Satani n'abadayimoni. And the sinner can't have the authority to tread on serpents Ariko and iyo demons. twihanye But when we repent hanyuma tugashaka mu maso y'Imana, and see God's face, Imana iduha ubwo butware. God gives us that authority. Duhagarara mu butware bw'Imana We stand tugategeka. in the authority of God and command. Reka rero duhaguruke dusenge. Let us rise for a prayer.
ibyananiranye ubitegeke, Command over the impossibilities. ugerageze kwizera kugira And ngo try to have bikumvire. faith that they may obey your voice. Inzoka na sikorupiyo birakumvira, Serpents and scorpions will obey your voice. imbaraga z'umwanzi zirakumvira. The power of the enemy will obey your voice. Reka dusenge twese duhagurutse tugendagenda. Let us pray standing or Iyo moving. umuntu ahagurutse aba ari mu butware. Because when you're standing, you're in authority. Haleluya. Hallelujah. Turi mu butware, reka dusenge. And as we are led in Twinginge authority, Imana. let us pray to God. Ndaza gusaba Giovanni aze kudusoreza isengesho mu minota 5. And I will request Giovanni to conclude the prayer in 5 minutes.
Iteka Mana nziza, Mana ihambaye, Mana ikiranuka, turi imbere yawe nk'itorero New Jerusalem. Uyu ni umunsi Mwami dufata umwanya tukirirwa imbere yawe, dusenga dushaka mu maso hawe Mwami, dusaba imbaraga, dusaba ubwenge bw'ijuru, dusaba kugenda uko ushaka Mwami. Abangana batya Mwami, reka utweze kandi udutunganye, tubabarire ibyaha byacu, tubabarire intege nke zacu, utubabarire aho tugenda uko udashaka n'ibyo dukora bidatunganye. Imbabazi zawe zitugaragareho, Uwiteka Nyiringabo, turebana amaso y'imbabazi. Hasigaye Mwami, tugirire neza Mwami. Ijambo ryawe riratubwiye ngo twahawe ubutware n'imbaraga zose zo gukandagira umwanzi. Haleluya. Mana turagushimiye ko dufite ubwo butware. Mana turagushimiye ko dufite izo mbaraga zo gukandagira ibitunaniza, zo gutsinda byose ibyatsikamiraga ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, reka Uwiteka Nyiringabo, buri wese yuzuzwe izo mbaraga, buri wese umwuka wawe wera amuyobore, kugira ngo Mwana ibyari biteye ubwoba, ibyari bihagaritse imitima y'ubwoko bwawe, byose bicecekeshwe mu izina rya Yesu. Turagushimiye Kristo yuko waduhaye ubwo butware, turagushimira yuko izo mbaraga Mwami ziduhaye, turagushimira yuko Mwami Imana ibyateraga ubwoba byose bicecekeshejwe aka kanya, kubera ko Mwami ijambo ryawe riratubwira muri Mariko Mwami 9:29 ngo bene uwo mudayimoni ntakurwaho n'ikindi ngo keretse gusenga no kwiyiriza ubusa Mwami. Twateye iyo ntabwe Mwami, twabaye imbere yawe, twagusenze, turakwinginze Mwami, ibyo byose bitsindwe kandi bikurweho kubw'imbaraga z'amaraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba. Turagushimiye ko uyu mugoroba ugiye kunezeza buri wese wageze aha, n'abatabishoboye Mwami babaye muri uyu mwanya, bose ubareba n'amaso y'imbabazi, kandi uhaze kwifuza kwacu, tuve hano duhagijwe nawe kubw'imbabazi zawe n'urukundo. Tugushimiye kandi gukomera amashyi kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi tugire mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amashyi menshi ku Mana yacu. Tugeze mu mwanya mwiza wo guturira Imana. Reka sabe abaririmbyi tugezeho indirimbo duturira Imana, tubibutse kode. We are going to sing in the moment of giving our contributions. We would like to remind you of the Momo Pay code. Hari uburyo bwo gutura witwaje amafaranga, turo ryishimwe, turo risanzwe muri iki giseke. Iki giseke ni cya 10. But let us say that you can also use the baskets. There is a basket for the tithe and contributions and other contributions. Kode yo guturiraho na akanyenyeri 182. The Momo Pay code it is star 182, akanyenyeri 8, star 8, akanyenyeri 1, star 1, akanyenyeri 003, star 003, 888, 888, ugashyiraho urwego ugakurikiza Hashtag. amabwiriza. and then proceed. Kode ni 003, That is 003, 83. 888. Imana ibahe umugisha duturira Imana May God bless tunezerewe. you for giving your contributions. urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza,
w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose bakwiriye gushimwa gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose umutima wanjye waguciye kukuramya mukiza w'isoko y'ibyiza n'iby'igikundiro n'ibishimwa byose nagarutse ndamanutse nciye ubwo fushyirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru niko urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose. Hallelujah. Hallelujah. Amashyi menshi ku Mana yacu. A round of applause to our God. Turimo kwegera umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. We are approaching the moment of hearing the word of God. Reka nsaba abaririmbyi baze. Let me request singers to come forward. Turirimba indirimbo imwe And mbere we yuko will sing twakira one ijambo song ry'Imana. before we receive the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Kadufatanye duhimbaze Imana. Mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye, isi iraruhije ishaka kunaniza,
ubushobozi kugira ngo neshe, umpe amahoro yo mu mutima. Mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye, isi iraruhije ishaka kunaniza, umpe ubushobozi kugira ngo neshe, umpe n'amahoro yo mu mutima. Mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye, isi iraruhije ishaka kunaniza, umpe ubushobozi kugira ngo umpe n'amahoro, tuzamure Imana icyubahiro. Mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye, isi iraruhije ishaka kunaniza, ubushobozi kugira ngo umpe n'amahoro yo mu mutima. Mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye, isi iraruhije ishaka kunaniza, ubushobozi kugira ngo umpe ubushobozi, umpe n'amahoro yo mu mutima. Mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye, isi iraruhije ishaka kunaniza, ubushobozi kugira ngo umpe n'amahoro yo mu mutima. Mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye, isi iraruhije ishaka kunaniza, ubushobozi kugira ngo umpe n'amahoro. Habwa icyubahiro Mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye, isi iraruhije ishaka kunaniza, ubushobozi kugira ngo neshe, umpe n'amahoro yo mu mutima. Ijoro riragiye, isi icyuza umwijima, umuhengeri ubaye mwinshi, ubwato burarengewe. Genda shaka, ndifuza kugendana nawe, umpe ubushobozi kugira ngo neshe, umpe n'amahoro yo mu mutima. Ijoro riraguye, isi icyuza umwijima, umuhengeri ubaye mwinshi, ubwato burarengewe. Genda shaka, ndifuza kugendana nawe, umpe ubushobozi kugira ngo neshe, umpe n'amahoro yo mu mutima. Mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye, isi iraruhije ishaka kunaniza, ubushobozi kugira ngo. Reka dusenge iryo sengesho. Umpe n'amahoro yo mu mutima. Bwira umwami wawe. Mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye, isi iraruhije ishaka kunaniza, ubushobozi kugira ngo umpe n'amahoro ubushobozi kugira ngo umpe n'amahoro menshi, ubushobozi kugira ngo umpe n'amahoro. Mana, ubushobozi kugira
ubushobozi himbazwa mwami dukeneye ukuboko kwawe mwami amashyi menshi ku mana yacu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ubushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima ubushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima dukomeze umpe n'amahoro yo mu mutima ubushobozi kugira ngo neshe umpe amahoro menshi umpe n'amahoro yo mu mutima ubushobozi kugira ngo mana umpe amahoro menshi umpe n'amahoro yo mu mutima mwami wanjye Yesu fata ukuboko kwanjye isi iraruhije ishaka kunaniza ubushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima ubushobozi kugira ngo neshe amahoro umpe n'amahoro yo mu mutima ubushobozi kugira ngo neshe amahoro umpe n'amahoro yo mu mutima ubushobozi kugira ngo neshe amahoro umpe n'amahoro yo mu mutima mwami wanjye Yesu fata ukuboko kwanjye isi iraruhije ishaka kunaniza ubushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima ubushobozi kugira ngo neshe amahoro umpe n'amahoro yo mu mutima ubushobozi kugira ngo neshe amahoro umpe n'amahoro yo mu mutima mwami wanjye Yesu fata ukuboko kwanjye isi iraruhije ishaka kunaniza ubushobozi kugira ngo neshe amahoro umpe n'amahoro yo mana ubushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima ubushobozi mwami kugira ngo neshe amahoro umpe n'amahoro yo mu mana ubushobozi kugira ngo Sensation des femmes, allemand. umpe n'amahoro Plus fort de la passion des femmes, allemand. Fata ukuboko kwanjye isi iraruhije ishaka kunaniza ubushobozi umpe
Passion de va aller battre la voix. Hallelujah. 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 Kubera ko ari umunsi wa ukwiriza, ni umunsi w'amasengesho, Because it's a day of fasting, a day of umunsi prayers, ukwirirwa imbere y'Imana tutariye, a day of spending God day ni before n'umugoroba God wa fasting. deliverance, umugoroba wo kubohora, umugoroba It's wo an evening of gusenya, deliverance, of destroying different things, gusenya imyuka, ibirindiro, destroying evil amajwi, spirit, voices, imbaraga, spirits, ubutware bwa Satani authority of the tugakubita devil, hasi. and we put them down. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Turakora uyu n'umugoroba wa deliverance kubera It's ko an evening of tubihuza deliverance. gahunda ya saa tatu z'ijoro. Because we are going to do it together with the program of 9 Turakora p.m. amakazi kenshi cyane We are going gakomeye to muri do uyu a mugoroba. lot great things in this evening. Niriwe mu mwuka w'amasengesho, umwuka wa deliverance, gusa kumva ngomba kubohora ibintu bitandukanye. I spent my day in the spirit of deliverance, feeling the desire of Kubera ko delivering different Yesu ni things. umukiza, ni umucunguzi, Because twahawe Jesus is the ubutware, Savior. twahawe ubushobozi. We were given authority Turabana and power. b'Imana. We are God's children. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Kanya twariho tuvuga ngo We were saying in the moment, iyi si ibintu birimo birananiza abantu b'Imana, there are many things in the world discouraging God's people. ariko ngo Mana mfata ukuboko kwanjye, But God, hold my hand. amahoro yo mu mutima, Give me inner peace. imbaraga kugira ngo neshe Give me power ibigeragezo, intambara, amajwi, ibintu byongorera bitandukanye biriho muri iyi si. to overcome trials, battles, different things whispering to my ears. Hallelujah. Ibyo Hallelujah. twasengeye What we prayed for, ko biraba ubu ngubu. they are being fulfilled in this moment.
iby'Imana yadusezeranije yatubwiye what the Lord promised us, what the Lord told us, turagenda tubibonesha amaso. we can't see them being realized. Ubuhanuzi twahanuye The prophecy we prophesied, uyu munsi ko turagenda tubibona, the prophecies are being fulfilled. none kandi ko turongera tukinginga tukabwira ngo Mwami Imana And we ain't sitting telling God, oh God, tubwira amakuru yibigiye kuba ibindi biri imbere. tell us what is ahead, what is about to come. Abanyamasengesho baza basa n'abakora plan Intercessors are like people who plan y'imyaka 5, plan imyaka 10, things of 10 years, 5 years, 20, 20 years, imyaka 30, 30 years, imyaka 40, 40 years, imyaka 50, 50 imyaka years, 60. 60 years. Abera b'Imana tuza dutekereza, tuza twicara tuvuga ngo Mwami As the sons of God, we sit and say, God, bimeze gute imbere, what is the future? How is the future? ibigeragezo bimeze gute, How are the trials? urugamba rumeze gute imbere, How is the battle ahead? tuzarunyuramo gute, How are we going to overcome Turasaba it? iki? What should we ask for? uradushakaho iki Mana What we? is your will upon us, Niko O ushaka God? Data. What is your will, O Father? twitware gute, How should we conduct niho ourselves? tugera abana b'Imana And we tell tukavuga God, ngo and the children of God, we nukwiriza say, ubusa no gusenga, we must fast and pray tukibutsa Data wo mu ijuru and remind the Heavenly Father kugira ngo akomeze agendane that natwe. He may continue working with us. Haleluya, oh Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Igihe abandi bagenda basa n'impumyi batareba When batazi others imbere, are walking as if they are blind, as if ariko they can't abasenga see the baza bavuga future. ngo Mwami But Imana, those who pray, they say, niyo oh mpamvu Lord tugira God. igihe tukanyuzamo tukiyiriza That is ubusa, why we take time and kuwa fast. gatatu tukiyiriza tugasenga. We fast and pray. Imana ishimwe. Glory to God. Umwaka waje kurangira tugafata iminsi 40, And at the end of the year, we take tukavuga prayers ngo of 40 tugiye days. kwihererana na Data wo mu And we ijuru. say we are going to have intimacy with the Heavenly Father. Imisozi imbere yacu yakuweho n'Uwiteka. Mountains before us, which were before us, were mutangiye removed. kwicara, birumvikana kubera kwiyiriza. I can see some people sitting because of fasting. Data mwila wane mwile myaze myaka, mbwira imyazi y'imyaka, data mwila wani we mwile myaze myaka, data mwila wani mbwira imyazi y'imyaka, data mwila wani we mwile myaze myaka, data mwila wani mbwira imyazi y'imyaka, byatugahunira bikola mukoleka, byatugahunira bikora mukoleka, byatugahunira bikola mukoleka, byatugahunira bikora mukoleka, byatugawira bikola mukoleka, byatugahunira bikora mukoleka, byatugahunira bikola mukoleka, byatugahunira bikora mukoleka, birya twasengeye uko birasohora, birya twasengeye birimo gusohora, Data nshuti yanjye nkeneye amakuru y'imyaka iri imbere, inshuti yanjye mbwira amakuru y'imyaka, Imana nshuti yanjye nkeneye amakuru y'ibiri imbere, inshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe, Imana nshuti yanjye mbwira ibigiye kuzaba, Mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe, Imana ishobora byose mbwira ibigiye kuzaba, Mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe, Imana nshuti yanjye mbwira ibigiye kuzaba, Mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe, Imana nshuti yanjye mbwira ibigiye kuzaba, Mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe, Imana ikomeye cyane mbwira ibigiye kuzaba, Mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe, Imana nshuti yanjye mbwira ibigiye kuzaba, Mana nshuti Fande yanjye devuze, mbwira amakuru y'ibihe, Mana nshuti yanjye mbwira ibigiye kuzaba, Mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe, Data nshuti yanjye nkeneye kumenya ibigiye kuzaba, Mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe,
nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibigiye kuzaba nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe mana nshuti yanjye we mbwira amakuru y'ibigiye kuzaba nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe mana nshuti yanjye mbwira ibigiye kuzaba mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe Imana ikomeye cyane mbwira amakuru y'ibihe mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe Ay data mana ukomeye cyane mbwira ibigiye kuzaba mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe Ay data urakomeye cyane abarwayi bakire gukira mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe Ay mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibigiye kuzaba mana nshuti yanjye Brito fire distance Ay mana ikomeye cyane mbwira ibigiye kuzaba mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe mana ikomeye cyane mbwira amakuru yo mu muryango wanjye mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe mana ikomeye cyane mbwira amakuru y'itorero mana nshuti yanjye Safo devasio mbwira amakuru y'ibihe mana ikomeye cyane mbwira amakuru y'ibihugu mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe mana ikomeye cyane mbwira amakuru y'ibigiye kuzaba mana nshuti yanjye Pasasio amakuru y'ibihe Imana ikomeye cyane mbwira amakuru y'ibigiye kuzaba Umuriro wa Yesu mbwira amakuru y'ibihe Imana ikomeye cyane mbwira amakuru y'ibihe nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe Imana ikomeye cyane mbwira amakuru y'ibihe mana nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe 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 iyo mbwira amakuru y'ibihe mbwira amakuru y'ibihe iyo mbwira amakuru y'ibihe mbwira amakuru y'ibihe mbwira amakuru y'ibihe mbwira amakuru y'ibihe iyo mbwira amakuru y'umuryango mbwira amakuru y'ibihe mbwira amakuru y'itorero mbwira amakuru y'ibihe mbwira amakuru y'itorero mbwira amakuru y'ibihe iyo mbwira amakuru y'itorero mbwira amakuru y'ibihe Haleluya mbwira amakuru y'itorero mbwira amakuru y'ibihe data mwila wane mwila myaze y'emyaka data nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe Ay data mwila wanje mbwira ibigiye kuzaba data nshuti Panza sauti mbwira amakuru y'ibihe data mwila wane mwila myaze y'emyaka data nshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe Oh haleluya haleluya Amen Amen. Oh haleluya Hallelujah. ibigiye kuba What is about to impinduka happen? idasanzwe buvutse Extraordinary amasengesho things. akomeye Revival, great prayers, ibyaha bikomeye great sins. abari mu byaha bidasanzwe abari Those are committing bivuruguta mu sins. byaha mu Those bihugu are bitandukanye wallowing sins by'amahanga in different countries, foreign countries. imana irambwiye ngo igiye kumanura ubuzutse God is bukomeye saying that He's going to bring down great kugira ngo abantu revival. batangire kuramya imana That people may start abantu worshiping batangire God. gukizwa That people may start mu receiving buryo salvation bunyuranye n'ibihe in different times. ibyo abantu batekereza ibyo abantu bareba Regardless imana what irambwiye people ngo igiye think, kumanura umuriro ubuzutse God is saying bukomeye that He's going amasengesho to akomeye bring down great revival, great kwihana prayers, gukomeye great repentance. haleluya kandi bizabanzirizwa n'inkoni ikomeye And it imana will be iravuze ngo preceded igiye by- gukubita inkoni God is going to discipline Igiye or punish. guhana abantu God is bakora going to ibyaha discipline nkana. people who sin kugira ngo purposely, bamenye ko imana ari that they imana may know ikomeye that God is a great God. Hallelujah. imana Hallelujah. irambwiye ngo igiye kuzateza krize God is ubukene telling,
God is mu saying bantu that He's bamenye going to Imana cause bakayivaho crisis. bashaka amafaranga. Those who turn back from God Imana seeking irambwiye ngo money, bazaza bayabura kandi bayareba bayarimo bari hafi they yayo. will lose money when they are near money, when Abantu they bavuye can't see ku Mana money. bakaja mu People byaha abandon God and want to gushaka commit amafaranga. sins, looking for Imana irambwiye money. ngo izayabanyaga God is saying bayareba. that God will plunder them Baza for bakena money. kandi They bayabona. will be poor when they can't see Kugeza money. ubwo bazaza bihana Till the bakagaruka ku time they Mana. repent and turn to God Niyo again. munyafu niyo nkoni Imana That is the igiye discipline gukoresha of punishment that God is kugira ngo going to abantu use. bagaruke ku That Mana. people may turn to God. Ivugabutumwa ryongere rigira imbaraga. Evangelist should have more Niko power. Uwiteka avuze. Declares Niko God. ubuhanuzi buvuze. Declares the prophetic Niko Imana words. imbwiye. Declares God. Imana ishobora byose mbwira ibigiye kuzaba. Inshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe. Imana nshuti yanjye mbwira ibigiye kuzaba. Inshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe. Imana ikomeye cyane mbwira ibigiye kuzaba. Inshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe. Imana ikomeye cyane mbwira ibigiye kuzaba. Inshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe. Imana ikomeye cyane mbwira ibigiye kuzaba. Inshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe. Imana ikomeye cyane mbwira ibigiye kuzaba. Inshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe. Imana ikomeye cyane mbwira ibigiye kuzaba. Inshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe. Imana ikomeye cyane mbwira ibigiye kuzaba. Inshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe. Imana ikomeye cyane dukeneye kumenya ibigiye kuzaba. Inshuti yanjye mbwira amakuru y'ibihe. Yo tubwire ibigiye kuzaba. Mbwira amakuru y'ibihe. Tubwire ibigiye kuzaba. Mbwira amakuru y'ibihe. Yo mbwira amakuru y'ibihe. 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 Haleluya mbwira amakuru y'ibihe. Batatiza so. Mbwira amakuru y'ibihe. Mbwira amakuru y'ibihe. Haleluya mbwira amakuru y'ibihe. Mbwira amakuru y'ibihe. Haleluya mbwira amakuru y'ibihe. Mbwira amakuru y'ibihe. Haleluya mbwira amakuru y'ibihe. Mbwira amakuru y'ibihe. Data we mbwira amakuru y'ibihe. Mbwira amakuru y'ibihe. Haleluya mbwira amakuru y'ibihe. Mbwira Imana ishimwe. Haleluya mbwira amakuru y'ibihe. Mbwira amakuru y'ibihe. Haleluya mbwira amakuru y'ibihe. Birabaye. Mbwira amakuru y'ibihe. Haleluya mbwira amakuru y'ibihe. Sasa fai due pia. Haleluya mbwira amakuru y'ibihe. Umuriro. Yo mbwira amakuru y'ibihe. Mbwira amakuru y'ibihe. Reka dusenge. Reka Let twinjire mu us pray. masengesho. Let us do the prayers. Dusabe ngamije azamura ijwi. Let us request Gamisha to raise his voice. Mbwira amakuru y'ibihe. Haleluya mbwira amakuru y'ibihe. Mbwira amakuru y'ibihe. Yo data we mbwira amakuru y'ibihe. Mbwira amakuru y'ibihe. Reka senge ashima Imana ko turi mu iteraniro ryera. Here we thank God because you're in the holy convocation. Tugiye gushima tuguhimbaza kuri aka kanya uri kumwe natwe Mana, umwuka wawe uruduha imbaraga bana natwe Mana. Tugiye gushima tuguhimbaza kuba wadushoboje guterana kuba mu nzu yawe Mana. Tugiye gushima tugusaba komeza kuduha ububyutse, kuduha imbaraga kugira ngo tubwirize duhindure abantu Mana, abapagani tubageza imbere yawe Mana, babona ubwiza bwawe, babona imbaraga zawe Mana. Turasenga tugusaba imbaraga yo guhindura, yo kuroba Mana, yo guhindura isi Mana, tudasiga isi nk'uko twayisanze Mana. Turongeye gusaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubwirize Mana ahatari urumuri
Mana tuhashira umucyo wawe. Mana twirukanye imyuka mibi ya Satani mu izina rya Yesu. Mana ubana natwe udukomeze. Mana uha imbaraga abacitse intege kugira ngo baze imbere yawe. Mana uru rusengero uko intebe zingana ariko abakristu baza, buri ntebe ifite umukristu ugomba kuyicaraho. Mana turasaba imbaraga kugira ngo tubwirize urusengero Mana rwuzure. Mana tubone imbaraga zawe, abantu bahinduke Mana bagusanga, babone ubwiza bwawe. Mana twongeye gusaba umwuka wera ubane natwe iminsi yose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Oh, haleluya. Mwakoze kunyigisha kuririmba, nanje nagerageje. Thank you for teaching me how to sing. I have tried. May God bless you. Ndabifuriza umugisha Let me wish you God's abo blessings. twafatanije kuririmba. Those who were together singing with me. Haleluya. Hallelujah. Abafilipi Let us read in Philippians. igice cya mbere umurongo wa 27. Philippians chapter 1 verse 27. Icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumve ibyanyu, yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Amen. Amen. Ubumwe ni iki? Ubumwe, iyo tuvuga ubumwe ni iki? Ubumwe ni iki? Iyo tubitekereza, iyo tuvuga ubumwe biba bishatse kuvuga iki? What is the meaning of unity? When we talk about unity, when we encourage people to have unity, what is the meaning or definition of unity? Mu bumwe tugomba kuba umwe, ubumwe ni iki? We should be one, we should be united. What is unity? Ubumwe ni abantu babiri bakuriye ahantu hatandukanye. Unity is a matter of fact when two people grow up from different places. Ubumwe Imana ibishaka kutubwira ni ukuvuga ngo ubumwe ni abantu babiri bashobora kuba barakuriye mu birere bitandukanye, Two people might have been raised in different places, mu ndimi zitandukanye, being taught different languages. barahuye n'ibibazo bitandukanye. They encounter different problems. Bamwe ari imfubyi, abandi ari abapfakazi. Some may be orphans and others may be Abantu widows. barabaye mu buzima butari bwiza. Some people might have lived in bad Cyane cyane iyo conditions tuvuga of mu life. gihugu cyacu cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu And gihugu in our cyacu cy'u country, Rwanda. that was genocide that was perpetrated against us. Amateka aba mabi, ibintu biba bibi, abantu badufata nabi, abantu baratwikanga, abantu ntibatwizere. Our story became bad. People will consider us through that bad Ariko past. kubw'amaraso ya Yesu, kubw'urukundo rwa Yesu, kubw'imbaraga za Yesu, But by the blood of Jesus, by the love of Jesus, kubw'igihugu cyiza, kubw'ubuyobozi bwiza, kubw'ingabo z'igihugu, kubw'umuyobozi mwiza, arongera kandi aratubumba, turongera kandi tugira igihugu, turongera tubumwe, twigisha ubumwe, tuba umuntu umwe, turaganira, turasabana, turashaka, turubaka, dutera imbere, igihugu gitera imbere, kiraguka. because of our good country, because of our good governance, because of the good leadership, the country united us. Zirakura, Orphans abapfakazi grew babaho, abantu barakora, abantu biteza imbere, abantu bafite amazu yabo babamo bagashima Imana. Widows are still living. People have their own homes or their own houses in which they live in. Ico ni igitangaza gikomeye, dushatse twabiha amashi kuko ni umugisha And udasanzwe. those are great miracles. We can't even clap for God because of those. Isi abatuye This abari hirya no world, hino people living baraza in the gusura u places. Rwanda, bakaza gusura igihugu, bakareba ibintu bidasanzwe, bakabona ibintu byose gusa n'ibitangaza. They come to visit our country. They come to visit different extraordinary things in Uwambaye our ikirezi country. ntamenye ko kera twebwe twabyitegereza tukibwira ngo ni ibisanzwe. We may take them for granted because there is a problem that says that Ariko abandi he who has a babireba, president doesn't natwe know it. tugomba gufunguka amaso tukabireba, tukavuga ngo hari icyo Imana yakoze. But as since we should recognize certain things and know that God did awesome Uyu things. munsi twavuga ubumwe ni iki? Ubumwe ni imbaraga, When we talk about unity, unity is strength. ubumwe ni umugisha, ubumwe ni ubutsinzi. Unity is a blessing. Unity is victory.
iyo duhuje umutima, iyo duhuje kwizera, iyo duhuje kwemera, when we have unity of mind, when we have unity of faith, when we have the same faith, ni abakristo, ni abizera, ni abari mu nzu y'Imana. who are the people can bring unity? Believers, Nibo Christians, musingi, saints. nibo bantu ba mbere bagomba gufungura gutuma ibintu biba byiza. And they are the foundation, they are the pillars, they are the ones who should bring unity. Amaraso y'igiciro gikomeye ariyo maraso ya Yesu. Because we were bought by the precious blood of Jesus. Niyo mpamvu Yesu yaje mu isi. That is why Jesus came in the world. Niyo mpamvu tuvuga muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. That is why we say in John 3:16, for God so loved the world, Zatuma Yesu He gave Jesus, kugira ngo aze kuducungura, that He may come to redeem us, kugira ngo atugire umwe, that He may make us kugira one, ngo tube umwe. that we may be Kubw'amaraso ya united. Yesu By the blood of twabaye Jesus, umwe. we became one. Kuba umwe rero Being one or ni itegeko, ni united, inshingano zacu. it is the commandment from Abana God. It's our b'Imana. responsibility Abana as children of b'Imana. God. Iyo Children of tuvuye mu God, miryango itandukanye, when we come from different tugahurira mu families itorero, and we meet in the turaza tukaba church, umuntu umwe, we come and become one tukagira person. gahunda imwe, We get one tukagira program, amateraniro amwe, the same tukagira service. sosiyale imwe, We may do the same social tukiteza imbere affairs. tukaguka, We may develop our lives and buri wese prosper. agakura agatera imbere mu buryo bw'umwuka, And everyone will prosper and grow yarangiza spiritually. agatangaza umugisha ku muryango, And you will declare you will add to a agatangaza blessing umugisha upon the ku family. gihugu, You will add to a blessing agatangaza upon the umugisha country ku itorero. and the blessing upon the church. Abantu bahuriye mu mudugudu umwe, People who meet in the same village. ugakunda abantu musangiye umudugudu, ukavuga ati aba bantu duturanye Imana ibaho umugisha. And you pray uttering a blessing upon Kuba your umwe ni village or ukwemera your kuba neighbors. ijisho rya mugenzi wawe. When you are united, you accept to be the Kuba eye of umwe your ni ukwemera neighbor. kurinda umutekano w'umuturanyi wawe. You will accept to be in charge of the security of your neighbor. Duhurira mu kazi kamwe, We may meet in the same work tukaba umwe, and we become tugahuza united. ibitekerezo, We have the same thought. tugasangira, We share it tugasengera together. hamwe, We pray together. tugashima Imana. We give thanks to God. Dufite igihugu kimwe rero nk'u We Rwanda, have the same country, kiduhuriza Rwanda, ahantu hamwe, and it gathers us in the same kiduhuriza mu place. bikorwa bimwe. It gathers us in the same actions. Warangiza tukavuga ngo ese abizera And we ask ourselves, our sons, ni iki tumaze? what is our Mu kanya nariho contribution? ndirimba mvuga ngo I was Mana saying, yacu, Mana data, our God, Father, Mana inshuti yacu, God, our friend, tubwira amakuru y'ibigiye kuzaba, tell us things of what tubwira things amakuru which are y'ibintu about to bizaba mu happen. muryango, Tell us things that will happen in the tubwira amakuru family. y'ibintu bizaba mu itorero, Tell us what will happen in the tubwira church. amakuru y'ibintu bizaba mu gihugu, Give us information about what will happen tubwira in the amakuru country. y'imyaka izaza. Tell us what will happen in the coming years. Haleluya. Hallelujah. Nabyo nahanuraga mu kanya, That what I was prophesying in the mvuga past moment. amasengesho agiye kuzaza Talking akomeye. about great prayers that will be done Abantu kugira ngo tube umwe, for people to be united. turwanya intambara, turwanya kurwana, gutongana, gutukana, ishari. We must avoid jealousy. We must avoid rage, strife, conflicts. Kugira ngo tube umwe tuba dufite urukundo. For us to be united, we need Hari love. urukundo rw'Imana There is God's love tugenda tudevelopa, twagura. that we love, that Buri we wese akagenda develop in afata us, agapande ke akavuga ngo Mana, and everyone will take his part and say, umpe God, gutunga umutima ufite urukundo. give me a heart of love. Abantu bagira ishari People are envious. ntibaza banyurwa, They are never content. baza batunga byinshi They have a lot, ariko ntibanyurwe. but they are never content. Bakagira ibyo kurya They may have food, ntibanyurwe, but they are never content or Bakagira imyenda satisfied. myinshi. They may have many clothes, ntibanyurwe. but they are not content. Bakagira inkweto nyinshi They have many pairs of shoes, ntibanyurwe. but they are not content. Bakisokoza They may put on different hairstyles to comb their hair, ntibanyurwe. but they are not content. Bakisiga They may put on lashes, ntibanyurwe. but never get content. Bakarya They eat, ntibahage. but they are not Kubera satisfied. iki? What is the reason? Iteka baba babona iby'abandi ari byo byiza. They always think that others have better things than them. Abona abandi uko bambaye akabona ari bo baberewe. You will think that others are better and better get than Yabona inzu yours. y'umuvandimwe y'umuturanyi ikamutera ishari akabona iy'abandi niyo nziza kuruta iye. And you will think that your neighbor has a better, more beautiful house than Wo ni yours. umutima wa Satani. That is the mind of Ni Satan. umutima umwanzi akoreramo. That is the hurt where Satan walks in. Ariko umukristo But a Christian,
ikintu cya mbere adevelopa ni ukunyurwa, The first thing that he should have, it is adevelopa contentment. gushima Imana, You should develop thanksgiving. akavuga ngo Mana And you say, God, uko wangize the way you made me, ibyo wampaye, what you gave me, uwo ndiwe, the one I am, ibyo mfite what I have, ndagushimiye. I bless your name. Aho wankuye Where you brought me hari from, habi cyane, it was in an uyu evil munsi place, but now ndagushima. I bless your name. Ukanyurwa n'ibyo ufite, And you're content with what you ukanyurwa have, n'aho utuye, you're content with where you ukanyurwa live, n'uwo uriwe, you're content with who you ukabishimira are, Imana. and you give thanks to ushobora God. kwibaza gwese kwifuza gukora ibirenze ibyo dufite ni bibi, You may say desiring doing better than what we have, is that bad? gutekereza abana b'Imana, abantu bahora barota, Children of God or people are always ariko dreaming, ugomba kurota hatarimo ishari, ugomba kurota ufite ibyishimo. but you must dream without jealousy. Ukarota You must dream kubishaka. joy. You must dream Iyo for the gushaka zeal kongera kugira ibirenze ibyo ufite, of having more than what you ariko mu have, mutima ukabanza ukanyurwa ukavuga but ngo you must Mana, be content and say, ibi God, wampaye I ndabigushimiye, bless your name for what you gave numva me. n'ibindi If you nzagushima, give me more, I will kandi bless ibi your name. byose Mana And everything that I ni ibyo have, kuguhesha icubahiro. it is for your glory. Haleluya, Hallelujah. mureke iyo Mana tuyihe amashyi, A round of applause to God. ukavuga ngo Mana And you say, ibi God, byose everything ni that I ibyo have, kuguhesha it is for your icubahiro. glory. Kuba ndiho For me to be ndi alive, muzima I am ni alive. ukugira ngo I am alive mvuge ubutumwa that I may bwiza. proclaim the good gospel. Kuba nambara nkaberwa, Putting on suit, putting on get-ups and Niwe being wabimpaye, dressed well, Mana. that it is by you, kuba God. mvuga Being able to speak, ni ubuntu bwawe it is by Mana. your grace, God. Kuba nambara nkaberwa, When I put on clothes Ni and ibitangaza byawe, well Mana. dressed, it is by your miracles. ibi niwe wabikoze Mwana. You're the one who did it. Niyo mpamvu That is why tuvuga ngo we say turi umuco w'isi, we are the light of the world. umudugudu A city wubatswe mu mpinga y'umusozi, built on the hilltop. tubasha kwihisha, It cannot be hidden. ntawakongeza itabaza No one can light up a lamp ngo yongere aritwikire, and put it under a ball. urarereka rikabonera ahantu hose. You put it on a stand, Abo ngabo nibo twebwe rero. and we are the ones. Ubumwe bw'abizera The unity of believers butuma twubaka ibintu bigakomera. enables us to build great things and Iyo strong tugeze mu things. itorero When we come in the church, turaryubaka rigakomera, we build it and it stands kubera ko strong dufite umutima wa Kristo, because we have the mind of kubera ko Christ, dufite Yesu, because we have kubera ko Jesus, dufite Kristo. because we have Iyo Christ. tubonye abakijijwe When we see people twumva ourselves, tunezerewe, we rejoice, tugira ishaka, we have the zeal, tugira ibyishimo, we have joy kubw'umuntu umwe because of unity, wavuye mu byaha. because of one person who Ariko turned away from abayoborwa na evil. shitani But those who are led by Satan, bahora bashaka ko abantu bava mu gakiza, they always want people to turn away from bahora salvation. bashaka ko abantu bava kuri Yesu, They want people to abandon Jesus kuko nabo ni intumwa z'umwana. because they are messengers of the devil. Ariko abizera But twe believers, twatumwe we were sent ku bumwe, to be one mu bumwe, in unity, mu bumwe to be one. nico Yesu adusaba. That is what Jesus is requiring of Turasabwa us. kuba umwe, We are requested to be one, nituba umwe and once we become umukene one, azagira amahoro, the poor will have peace, imfubyi zizagira amahoro, the orphans will have peace, umupfakazi azagira amahoro, the widow will be peaceful, umukire azabana n'umukene, the rich will be able to live with the poor, umurwayi azakira. the sick will recover. Iyo hari ubumwe When there is unity, umugisha uraza, blessing comes. iyo hari ubumwe When there is unity, amahoro araza, peace reigns. iyo hari ubumwe When there is unity, ibyishimo biraza, joy iyo reigns. hari ubumwe When there is kujya unity, inama birakunda, it is easy to give iyo hari counsel. ubumwe When there is unity, gucaha biremera, it is easy to iyo rebuke. hari ubumwe When there is unity, guhana birakorwa, it is easy to discipline. iyo hari ubumwe When there is unity, kubabarira biremera. forgiveness can work. Abakuze The adults, mube hafi y'abatoya, you should support those who are still young mubabere ababyeyi, and be good parents to them. mubabere abajyanama. Be good counselors to them. Uyu munsi abana bato bakeneye inama z'abantu Today, bakuru, young people need the counsels from kandi adults, abantu bakuru bafite umutima wa Kristo. and they need adults to have the mind of Christ. Abantu bato bakeneye inama z'abakuze, Young people need advices ariko from the abakuze adults, bambaye Yesu. but adults who have Jesus, Abakuze bafite umutima w'urukundo, adults who have the heart of love, abakuze bafite ubumwe. adults who have unity. Mureke twubahe Imana, Let us fear God. twubahe Imana Let us fear God, kugira ngo tujye inama nziza. that you may give good counsel. Ahari ubumwe Where unity is, abantu barakora, people work. abantu barakora, bakunda gukora. People are hardworking.
iyo hari ubumwe When there is unity, umuntu arubaka someone can build inzu igakomera and his house will stand adatekereza firm ko umuvandimwe umuturanyi azayisenya. without thinking that his neighbor, Iyo his hari siblings will ubumwe, destroy it. When there is unity, abantu bararya bagahaga. people eat and get Iyo satisfied. hari ubumwe, When there is unity, abantu barazigama, people save. barabika, They save. batekereza ejo. They think about the Ariko iyo future. hatari ubumwe, But when there is no unity, umuntu ararya ntiyifuze gusigaza iby'ejo. you eat but you don't want to save for the future. Mureke dusenga Imana. Let us pray to God. Twigishe abato gusenga. Let us teach the young to pray. Twigishe abantu bakiri bato gusenga. Let us teach the young to know how to Tubigishe pray. kubaha. Let us teach them to obey. Tubigishe kubana n'abantu neza. Let us teach them to live with people peacefully. Tubigishe gukundana. Let us teach them to love one another. Urukundo Love ni imbuto y'umwuka. is the fruit of the Spirit. Urukundo Love ni imbuto y'umwuka. is the spirit of the Iyo is hari the fruit of the urukundo, Spirit. Where there is love, abantu barasangira. people share things together. Iyo hari urukundo, Where there is love, abantu baranyurwa. people are content. Iyo hari urukundo, Where there is love, abantu bakunda umuryango. people love their families. Twigisha abantu gukunda kugira imiryango. Let us teach people to love their families. Uzamubona kenshi mbwira abana cyangwa se urubyiruko mbabwira ngo mushake mwubake mugire ingo. I often tell young people to get married and form their own families Kugira umuryango bituma ugira stabilite, bituma uba stable. because having a family enables you to be stable. Iyo ufite umuryango bituma utuza, bituma ukora. When you have a family, you still you work. Iyo ufite umuryango bituma utekereza ko ejo naho ibintu bizaba byiza. When you have a family, you believe that the future is bright. Ni byiza rero kugira stabilite mu buzima. It is good to have stability in life. Abantu baba bafite trauma People have trauma kubera ko babonye ababyeyi babo batabana neza. because of how their parents don't have a Akavuga happy ngo kugira marriage. umuryango, kugira gushaka kubaka ni bibi. And young people see that getting married is bad because of the experience benshi from their bafite parents. trauma. Many people have trauma Kubera ibyo yabonye se na nyina uko babanye. because of how they Hari saw umwana their ubona parents se ari living. umusinzi akavuga ngo nje sinzigera ashaka If there is a parent who is drunkard, his child may say, I will never get married. kugira ngo ntazagira abana banjye nabo bakazabona nanje meze kuriya. That my children may never see me drunk. Hari abafite trauma akavuga ngo nje sinashaka umugabo kuko abagabo ni babi. Some are traumatized because some men are Hari abafite evil. trauma akavuga ngo nje sinashaka umugore, akavuga ati Someone is umugore azatuma ntagira amahoro. Someone has trauma at the point that he says that I will never get married because my Iyo ni wife may passé, piss me off ibyo ni ibyo wabonye, ibyo ni ibyo wabayeho. because of your past, because of what you encountered. Ariko nagira ngo nkubwire ngo data azahindura ibintu. But the Father can change things. Data azahindura ibintu. The Father can change things. Data arakomeye. The Father is great. Ntabwo ariko bizakomeza. It will not last. Niba warakiriye Yesu, If you received Jesus, iyo trauma ni that ikuvemo. trauma, you should recover Abo from that trauma. badayimoni bagutera ubwoba nibaceceke. And demons that cause you to have fear, may they be Yesu silenced. wizera The Jesus that you trust in azakubakira urugo rukomere. will build a strong marriage for you. Ahari ubumwe Where there is unity, haba umugisha. there is blessing. Ahari ubumwe Where there is haba unity, ubutsinzi. there is victory. Ahari ubumwe Where there is unity, haba kunesha. there is Ahari triumph. ubumwe, Where there is unity, haba ibisubizo. there are solutions or answers. Ndakwifuriza kuba umwe Let me wish you to be united, n'umubyeyi wawe. to be united with your parents. Ndakwifuriza kujya inama Let me wish you to give counsel n'uwo mwashakanye. with your spouse. Ndakwifuriza Let me wish you kuva mu byaha. to turn away from evil. Nituba umwe If we become one, tuzubaka umuryango mwiza, we will have a good family, happy family. tuzagira abana beza, We will have good children, happy children. tuzagira itorero ryiza, We will have a happy church, tuzagira igihugu cyiza. a happy country. Gukiranuka Righteousness tugomba kubigira ubuzima. should be our life. Kuba umwe Being one ni imbaraga, is strength. ni ubutsinzi. That is triumph. Ubumwe Unity, tubugire ubuzima, let us make it our lifestyle. cyane cyane mu gihugu cyacu. Mostly in our country, Tuba umwe let us be united. nta kizatunanira. And nothing Nituba umwe
will fail with us if we become united. tuzakora ibintu bigende neza We will work and we will be successful. kandi twarabitangiye We have already started. tugomba kubikomeza We should continue. dukomeze tube umwe Let us continue with our unity tuzamure icubahiro c'Imana and lift up God's glory. twubahe abato twubahe abakuze Let us respect the young and the elders. dusengera abapagani kugira ngo bakizwe bave mu byaha Let us pray for heathen so that they may turn away from evil and know God. icyifuzo cyanjye My request ni uko abatarakizwa bakizwa is that those who are not saved may be saved, kuko iyo dukijijwe tuba umwe because when we are saved, we become iyo one. dukijijwe tugira umutima umwe When we are saved, we become iyo one in dukijijwe tugira mind, gahunda imwe and we have the same program. abantu batarakizwa Yesu arabategereje People are not yet saved. Jesus is waiting for you, kuko Yesu niwe utanga ubumwe because Jesus gives unity. urugendo maze kugenda mu gakiza no mu buzima busanzwe My experience in this journey of salvation and in the normal life, nasanze Yesu ari uzana ubumwe I found that Jesus is the only one who brings unity. nasanze aho Yesu ari ubumwe buraza Where Jesus is, unity reigns. nasanze aho Yesu ageze amateka arahinduka Where Jesus is, He can change the story of your lives. ntukave ku mavi Don't stop kneeling down before God. ntukareke gusengera umuryango wawe Don't stop praying for your family, kuko uri umuco for you're the light, uri umunyu you're the salt. hari icyo ushoboye There is something that you can do. There is your hari icyo requirements. ugomba gukora There is something that hari you ought n'icyo to do. uzakora There are many things that you will do. dukomeze tube umwe Let us be united, ahasigaye tuzagera ku musaruro ukomeye and we will have a great dukunde Imana result. n'umutima wacu wose Let us love God with all n'ubwenge our bwacu hearts, bwose with all our n'imbaraga mind, zacu zose with all our strength, nibwo tuzakora ibishimwa n'ijuru and we will do what is pleasing to heaven. turwanye icyaha Let us resist sin, tuzaba inkoramutima z'Uwiteka and we will be the very heart of God. kurwanya icyaha Resisting ni sin, ukwemerera Yesu akakuyobora it is allowing Jesus to kurwanya lead you. icyaha Resisting ni evil, ukwemera umutima wawe ukaba kuri Yesu it is allowing your heart to be in Jesus. kansaba abantu 12 Let me request 12 people. tugiye gukora deliverance We are going to do deliverance. turayikora mu mbago z'ikibanza cy'itorero We will do it in the compound of the church. ariko turumva ko dukoze deliverance y'ahantu hose y'igihugu cyose But knowing tudelivre ibintu that zose we are doing deliverance of the whole country, kugira ngo dusabe Imana twibwire ngo mwami dukeneye umugisha w'ubumwe mu gihugu cyacu Praying to bukomeze God. ubumwe waduhaye bukomeze praying to God so that telling abantu God that we 12 need reka unity mbasabe baze in our hano tugiye country. gufatanya muri deliverance We are going to request 12 people to come here. We are going to do deliverance abantu together. 12 12 people. bumva bafite kwizera 12 people think that they have faith. amen Amen. murakoze cyane Thank you so much. tugiye muri deliverance We are going to do deliverance. abantu babiri baraba bari hano inyuma 2 people will be standing there behind. abandi babiri babe ku marembo yo hepfo Others near the gates down abandi there. babiri babe ku marembo ya ruguru Other 2 people up there. abandi baraba barimo hano mu rusengero Others will be in the church. abandi muri parikingi Others in the parking abandi lot. muri tente hariya Others in the tent. amen Amen. reka tubikore gutyo mu minota Let us do it in that way. minota 10 gusa turaba dushoje In 10 minutes, we'll be closing. murahita mwipanga rwose You will arrange yourselves. umukecuru yasigara mu rusengero nimba yashoboye kumva igikorwa tugiye gukora na Violette yasigara mu rusengero na Neige nawe ndabona yasigaye batatu abandi bakorere
tugiye kuzamuka twese abandi basigaye twe tugiye gupfukama and others we are going to kneel down. nimba mwanananiwe mutatekereje kugenda urugendo rurerure ariko mugiye gupfukama. If you are tired and you didn't want to go, we are going to kneel down. Mwibwiye ko biza kuborohera ariko noneho turapfukama. We are going to kneel down. Turasenga dupfukamye, We are going to turazamura pray kneeling down. itorero turihesha umugisha. We will pray for the Tugiye church gutangira and everything amasengesho y'iminsi blessing. 40. We are going to start the prayers of Tugiye 40 days. guhesha itorero New Jerusalem umugisha We are going to start a blessing upon New Jerusalem mu Church nkingi enye. in the 4 pillars Inkingi ya mbere y'ivugabutumwa, of evangelism, iya kabiri ni social, social affairs, iya gatatu ni iterambere, development, iya kane ni finance. and the 4th that is finance. Abandi bagiye gusengera igihugu, Others are going to pray natwe for the tugiye country, gusengera itorero. and we are going to pray for the church. Kandi turabikora dupfukamye And we twebwe will do twihana. it kneeling down. Imana idusiga amavuta, May God give us twambike anointing, imbaraga. and may God give us Ndaza power. gusoza iryo sengero. I will conclude that prayer. Yes. Imana ishimwe. Poza fire. Data wera ukomeye. Muremyi w'isi n'ijuru.
data turagushimiye Lord, we bless your name. ko twumvise uyu mugoroba. You have heard it in this evening. Data turagushimiye Father, we bless your name, kuri kumwe n'iteraniro for you are ryawe. with the whole assembly. Data turagushimiye Father, we bless your name, kumvise gusenga kwacu. for you have heard our prayers. Tuzanye inkingi enye zigize itorero We are ry'Itorero. presenting the 4 pillars of our Inkingi church, ya mbere ni ivugabutumwa. and the first is evangelism. Tweretse abapagani, We present you the heathens, tweretse abasinzi, we present you the drunkards, tweretse abasambanyi, we present you the sexually tweretse immoral, abarozi, we present you the tweretse sorcerers, ababesha, we present you the tweretse liars, abanyeshari, we present you the bari hanze jealous aha. who are out there. Turabazanye mwami We present them back ngo to you. bahindure May you transform them. inkingi You're the pillar, y'ivugabutumwa. that is the pillar of Data evangelism. abasange, Father God, ubakure mu byaha. may you deliver them Baze from kuri sins wowe, Mwami. so that they may turn to you. Inkingi ya kabiri The second pillar, ni sosiyal. that is social Utange affairs. imibereho myiza. May you give Abadafite welfare. ibyo barya ubibahe. May you give food to those who don't Abarwayi have. bakire. May the sick be Abadafite healed. amazu y'abahe. May the homeless receive houses. Abadafite abantu babahe. May the childless Utange receive kwiga. children. May you enable people to study. Tanga imibereho myiza. Welfare. Abantu bagira amagara mazima. May people be healthy. Tweretse inkingi ya gatatu. We presented the third pillar, Iterambere ry'itorero. development of the church, Gutera imbere mu buryo bw'umwuka. prospering or Gutera developing in imbere the mu spirit, bifatika. and even in tangible things, Ibikorwa, imishinga itandukanye different y'itorero. actions or plans of Yose the church. tubashe kwigeraho mwami. May we achieve them, O God. Turakwizeye mwami. We believe in you, Tuzi God, ko ari wowe ubikora. and we believe that you can do Inkingi ya them. kane, The fourth pillar, finance y'itorero. the finance of the church, Konte y'itorero. the bank account of the Ubutunzi church, bw'itorero. the treasures or Konte possessions of the y'itorero church. ibeho amafaranga. May the bank account of the church have Itorero rigira money. ubutunzi. May the church have Tugire ibyo kurya possessions, n'ibyo kunywa so that we by'itorero. may have enough food and enough Turagushimiye ko drinks. utanze uwo We mugisha. bless your name for giving Ni that mu izina blessing. rya Yesu dusenze. In the name of Jesus we pray. Ndagushimiye mwami. I bless your name, O Abagiye muri God, deliverance hanze. for all Igihugu people, cy'u Rwanda. for our country. Ukimurikire. May you enlighten it. Bless Mu it. izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Imana ishimwe. Praise Jesus. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Tugire umugoroba mwiza And may we have a good evening wo kuramya Imana no gukomeza gushima Imana. of worshiping and continuing praising God. Mwakoze gupfukama no Thank you for kuramya kneeling Imana down no and gushima worshiping the Imana. Lord, praising God. Mbifurije iterambere ryo mu mwuka. Let me wish you spiritual Iterambere ryo mu development bifatika. and tangible. Dukomeze kwaguka. May we continue developing in tangible things and being led by the Holy Mana Spirit. nkweretse iteraniro. God, I present to the Abazanye assembly amaturo bahabwe those who brought umugisha. their contribution may they Abazanye be icumi prosperous, bahabwe umugisha. and those who pay that may they be Iteraniro ryose prosperous. rihabwe umugisha. I pray for the whole church to be Tugushimiye blessed. kubw'igikorwa cya Thank you for deliverance this action of uyu deliverance mugoroba. in this evening. Ubutware, The authority, ubushobozi, the ability, imbaraga, the power, gutsinda, victory, zose niwe tubikesha. they come from you, O Kuko uri God, Imana ikomeye. for you, great Mu God. izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ushizwe hejuru, ushizwe duhagurutse, ushizwe hejuru, amahanga nakuririmbe, abo bera baguhimbaze, mwami ushizwe hejuru, ushizwe hejuru, ushizwe hejuru, ushizwe hejuru, ushizwe hejuru, amahanga nakuririmbe, abo bera baguhimbaze, mwami ushizwe hejuru, ushizwe hejuru, ushizwe hejuru, ushizwe hejuru, ushizwe hejuru, amahanga yose, amahanga nakuririmbe, abo bera baguhimbaze, mwami ushizwe hejuru.
amashyi menshi ku mwami wacu We want to appreciate ushyizwe God. hejuru mwami You are lifted up, O icyubahiro ni God. icyawe The glory amashimwe belongs ni to ayawe you. mwami Praises are yours, God. haleluya Hallelujah. amen Amen. imana ibahe umugisha turashoje May God bless you. We're winding up. turabibutsa yuko ab'ingenzi bafitanye inama y'umwanya muto na prophetic bishop nyuma Let us y'amateraniro remind you that intercessors have a meeting with prophetic bishop after the meeting. ab'ingenzi ntimutahe hanyuma abantu babwirije abantu bakeneye yuko babatizwa And if you preach to people and you want them to get baptized, inyigisho z'umubatizo zirakomeje kuva saa 10 buri munsi kugera saa 11. there are teachings of baptism given from 4 to 5 p.m. every day. Reka mbasabe duhaguruke Let me request you to stand up twifurizanye umugisha w'Imana and wish to each other God's blessings. Imana ibahe umugisha May God bless you.